Kovela Diamond Lianber.2 Botswana mu ani Kovela Diamond mu chu towa Lianber.2 hi Carrot sangni zali somko pani ania Botswana lungal thai khura lai chua ani he lungal thai khur hi ani tu chu Canadian farm Lucara Diamond ani kumsanga zakwa panga South Africa Kulinan Carrot sangthum za paruk diamond an mu chu ti lawa khachuan tuntuma diamond hi alien bear ani he South Africa diamond hi munkwa zai chen ania atam jok chu British Crown Jewels sa ani Botswana diamond mu chu hi Botswana sarkar chuan South Africa diamond mu chu to chuan alien bear alani thua soya he diamond hi Karawi lungal thai khura mu ania Botswana khopui Gaborone marlam kilometer zanga hla a ani tuna Diamond Lianber.2 an mu chu ma chi mi chu Diamond Carrot sangkhat zasari somnga pariat ania kumsan hi sompa ko khan he lungal thai khur nga ya chi hian an mu chuak ani Botswana hi Kovela Diamond pe chuak tu Lianber ram ania Kovela Diamond za somni hi chu Botswana pek chua ani he diamond mu chu hi Lucara Mega Diamond Recovery X-ray Technology manga mu ani thu Mr. Lem chuna soi ani kumsan hi som pasari tang to khan he khol hi man alo ni to achan chu diamond lian tak tak te chu tike lova lom khata an mu thei nan ani UK based Financial Times sanjim buin a report dan chuan he diamond hi dollar makta doi somni man vel ani Lucara company hian he anlung al thei khura hian thunei na pum hlo man nei ani Botswana sarkar chuan dan thar siama rot ani oma company lungal thei khur nei license nei te chu sarkar shareholder ni vetura enroll ani lo chuan tol chung farm te nena lungal thei khur za somni pali chu shaltorin anordon ani hei hi Reuters news agency in thlama sa lo khana tarlang ani